Imbador sumanen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding nga. Oh my God. Sumraktan iti kotse. Tamapantay di simbaan. Amuan ta ni Padre Ismael tinang batangtang iti kampana. Kat patayintan. Intan, tungan. Boss, nasip mo iti simbahan, san ka day? Umay ka kitnin. Kumaro man ang kinatakot mo. Kwa boss, mga no, makakitak iti alalyay-jay. Salbag ka. Intan! Anya pa lang tira kami ng dita. Sumrakan dito kotse, tamakantan. Boss, nagsip mo iti simbahan. Umunod tayo iti simbahan. Ha? Nakalukad dahi ka na yun. Dakayat. Umikan. Anay ko, anay, boss. Awan mo't makita ka tao. Unang beso. O sige, mapantay iti ayan ti kampanaryo. Ha? Kita ang tanwad da tao ijay. Sige, boss. Awan mo't tao dito iti kampanaryo, boss. Asino nga tatin ang batangtang iti kampana. Awan mo't ngagpaisot tao dito eh. Napasamak pa nanda ito idi, boss. Likmutan tate simbahan. Agawid tan, boss. Likmutan tate simbahan ko na. Takitaan ta no adda tao dito eh. Itaman pa'y amabatangtang manan ti kampana. Iti tengat rabi lakay. Ay, iwan nga raon. Anya nga tati kayat na nga ipasimudaag. Ay, jak amaw paos. Hindi sakbay adimtang ni Padre Ismael. Anday di kundaway ang mabatangtang ti kampana iti tengat rabi ay. Kati ipasimuda agayam day jay. Kati kaaddan ti padi dito ili tayaw. Pudno day ta. Ngamno ita. Anya nga iti kayat asawon day kalakay. Api ang nabatangtang manan ti kampana ita. Katengat rabiin. Tsakan mo bakit? Ang mga ano ada kayat nang ipasimudaag. Anya nga tati kayat na nga ipasimudaag. Anya nga ta. Ito makimisa. Ta Domingo ita. Sana ka sumurot, Papa. Da kayo langan. Ala? Adakan ka no di mo kayat ti sumurot. Oray siya, sana ka sumurot. Si kalangan ti mapan, Simon. Kadwam langan ni Bart. Ada pag nakita a Domingo. Sige. Siya kalata nga rodan ti mapan. Kat kakuyog ko daban. Kasta tinapasamak, senyor. Anong sayang? Tasaan niya natiruan. Kasta gayam. Nagalis mo tibiyag day jay apati. Idi tapo. Insagutak iti taraon nga da sa bidunga. Hagam. Namuat asi bibiyag pa'y mutlagayan ti Diablo. Nagalis na talaga tibiyag dahil di apali, senyor. Sa nabali pa. Matay tumot lang day jay a Diablo. Wan, senyor. Agam no ita. Payaan tayo pa'y lang. Kat ipakitak latakan ko na akampay ide. Nasaya at akan ko na. Nga pinaamo asyak to timang pataykan ko na. Senyor. Ala, idiretso mo ti simpante kotse. Inta makimisa. Wan, senyor. Makimisa ta kampay ide. Naimbag na sa pampadre. Kastamot na. Sige, umunag kayo. Nasiaman kami. Padi. Pagsapa, Padre. Kastamot ka na kayo, kakapsat. Hala, sumrek kayo. May bagag sa Padre Ismael. Kastamot, Apo Mayor. Umunag kayo. Agya ba na?
Kakabsat ken Kristo, kanayon nga ibagbagat kada kayo ti ayat. At ti Diyos, inayat na tayo. Ngarod, masapol met nga ayaten tayo ti Diyos. Mabasa iti Biblia, ang masapol nga ayaten tayo ti Diyos. Iti amin a puso, iti amin a kararwa tayo, ken iti amin a panunot tayo. Ngem anya ti mapaspasamak kakabsat. Ayan dayta nga ayat nga adda kada tayo. Taapay ang nagdakos met itan ti mapaspasamak itaglawlaw. Agraira ti droga, ti marijuana, ti pinatay, ken dagdumapay adakes nga aramin. Apay, amasapol apatayon ti kabsat mo. Ket awan met ti basol na. Apay, alasken asabidungan ti kanon na. Ket awan met ti basol na. Apay, alasken apaltugan. Ket awan met basol na ken ka. Kakabsat ken Kristo, itan ti tiyempo nga agbalbalo tayo. Intay ko maisaknap ti ayat nga iso ti kang runaan iti amin. Tapno natal na ken naragsak ti ili tayo. Agyaman at iti dadarayo kakabsat. Parada kami meten, Padre. Sige lang nga po, Mayor. Awan gayam. Adakas nga itagukan ka, Padre. Ato nakasobre. Mayor. Tulong ko kan ka dayta, Padre. Kukuam dayta agatan. Makamukan no ada ti pangusaram iti dayta. No paray ti bagik, Mayor. Jak awatan. Ngam no ipaayo at tulong iti simbahan. Awatan. Makamukan, Padre. Agpaiman iti simbahan, wano iti bagim. Adakan ka dayta. Agyaman ak no kasta, Mayor. Agpaay daytoy iti simbahan. Talaga karkaritan at dayta apadi. Nagngagmumot ti mensahe na. Siya at talaga ti pinunteryana. Unaon, senyor. Nakarita kita aramidan na. Ganto aldaw na. Bupay kasta. Agano sakpay laing. Ngem. Mabilbilangan ti aldaw dayjay at jablo. Wan, senyor. Agdiretso ta ka din di mansyon. Saan? Mapantay ti kabaret. Kayat ko, ti agpalpaliwa. Mangbay, aday paramid ko kada kayo. Kat ipasigurado kanya ngagbaligi kayo. Ano day ta, Ma'am Reyna? Sa pulang nyo day jay nga ami. Kat idatagyo kanyak. Idatagyo kanyak asibigyan. Tasyak amis mo timang patay kan kwa na. O sarak day ti paltog ko amang patay kan kwa na. Ma'am Reyna. Iti sumaro na. Saan lang ang adag iti lata ti mapaltugak mangbay. Nagdikat ti tao a mismo akagurgurak launay. Ti tao a puor ti kararwak. Ti tao anang dadail iti ragsak ko. Oh, anya mangbay. Nalaingat ka din ang pumaltong? Talaga na lang ka. Kabaan
Alak ka din apatayan dayjay nga ami. Uwan, ma'am. Iso akam maganyo. Kat idatagyo kanya. Tasyak amis mo timang patay kan kuana. Matumpal, madam. Rina iha, sa dito ti papanam, nakapulos ka mo? Kaya't ko na ang tagaliwak say mama. Kaya't ko nga iliwliwag ti sakit tinakam ko. Kat sa dino ti pagturungam, Kaya't ko na ang tagpasyal mama. agmay may sa ka arumwat? Okay lang kanya. Kaya't ko tagmay sa mama. Diyak kaya't ti mangisurot iti bodyguard. Ala, addakan ka, makampo ka iha. Ngamni, aganad ka. Amangan no addan tumanin mapasamakan ka adakas. Ha, mawatan na ko ma iha. Wan mama. Di kayag danan. Agan nada. Naimbag nga oras mo, padre? Da kayo matantag sibsibog iti masetas iti simbahan. Si Kamot Gayam, Ma'am Rina. Kumusta ka? Itala nga makita ka. Wan, padre? Da kayo? Kumusta kayo? Nasaya at ta. Nakaumay ka man. Umay ka kade agkararag dita simbahan? Uno, aga na patag may bagang kanyak. Sa anak ni may agkararag, padre. Kaya't ko lang ang tagpag na. Kat nalagip ko ti may dito yung simbahan. Makadisturbo ak kadikan ka, padre. Ne, saan mo't, ma'am? Ala, umay ka. Mapantag tugaw ti dadya pagtugawan. Agsasarita ta, Ma'am Rina. Wan, padre. Kasapulak ti kasarsarita itagon daway. Gapotag saksakit ti puso. Ano? Agtugaw ka, Ma'am Rina. Agyaman at, padre. Anya ti kayat mo asawa ni Tay, nga adda sakit ti pusom. Kababain nga ibagakan ka, padre. Awan anyaman na, Ma'am Rina. Amangan mo't no, kayat mo nga ibaga kanyak. Anya ti amom, amangan no makatulong ha. Padre. Amom, Ma'am Rina. Dagiti agkakabsat ken Kristo. Masapol nga agiin nayat da. Iso nga agiin nayat tayo. Babaen iti panagtitinulong tayo. No adda parikot ti maysa. Makipagparikot tayo man. No agsangsangit ti kabsat tayo. Makipagsangit tayo man. Ket no naragsak ti kabsat tayo. Makipagragsak tayo. Kasta dagkakabsat ken Kristo. Padre. Ket ita, Ma'am Rina. Mabalin mo lat tang ibaga kanyak no anyaman ti pagparparikotam. Padre. Mabasa kiti rupam analiday ka. Panggap kan ayat, padre. Panggap gayam kanayat. Sige. Ibagam, Ma'am Rina. Ti ay ayatak ang lalaki, padre. Sabali tay ayatan na. Inagaw da kanya ti ay ayatak ang lalaki. Anya? Isaan ang sakit tinakam ko. Kat kayat ko ti pumatay. Anya? Pumatay ka? Inagawan dak, padre. Kat jak mapasubli ti ay ayatak. Nadyak patayan ti aga-agaw. Ma'am Rina, saan anasaya at ti pampanunutan? Basol day ta iti Diyos. Padre. Basol ti pampanunutan, Ma'am Rina. No naagawan ka, bayamon, tadang tumatla kasukat na, kat nasaysaya at tupay. Paltong! Agda nagpaltong, padre. Delikado na. Umay ka, Ma'am Rina. Tumaray ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka ta mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ano ba ito'y na mapaspasamag? Namituan adaras nga adda aggandat iti biyag ko. Padre, asino dagiti mang palpaltog ka data? Asino ti kayat ta apatayan? Siya? Ma'am Rina, Amo ko no asino? amom niyo asino tinangpaltog ka datay-tay. Wan, Padre. May salang tagaramid iti kasta kanya. Awan sa balin mo dini ami. Ami, Ti babae anang dadaal iti ragsak ko, Padre. anya, Awan sa bali ang makaaramid iti kastoy. Nadiso lang. Saan asyak ti kalabanan na? kayat ka manin apalagipan, Ma'am Rina. No inagawan na kadaytay bagbagam anangagaw iti ragsak mo. Lipatem ko man. Aklonem anaagawan ka. Ket saan kan nga gimula iti sakit tinagam. Iti kasta, maliklikan ti riribok. Padre, Di mo gamden tagibalas, Ma'am Rina. Saan apagayatan ti Diyos tagibalas? Ikumit mo iti Diyos no anyaman dayta. Ta iso ti makam mo. narigat nga aramidan ti bagbagang, Padre. Kasano nga aramidak day ka? Kat sobra agura ti marikritnak iti dayjay nga ami. May sa dakas ataw. May sa rebelde. Anya, Diyak mapalabas da ito'y ninarami na. Diyak pakawanan no agsabat ti dalan ni. iti may kadwagon daway. Adda nagpanggap kanyak amang patay. Siyak ti punteryada. Saan kat ani Ma'am Rina? Diyos ko. Tarabayan na ko Di mo itulok adakas ti mapasamak kanyak. Ipalubos mo ka di ngagtrabaho ak dito San Isidro. Amay waragawag ko ti sasawam. Kalkali kagumak tital na. Iti da ito'y nga ili. Diyos ko. Lakay. Apay ngay dayjay. Nanggag kumanan ti batangtang ti kampana. Apay nga ta. Anya nga ti amaw. May kaduan ana batangtang ti kampana. Iti kastoy ateng nga trabi May kadwa itan. Ewan nga raw. Anya nga tati gapuna. Inton bigat. Mapanak ija simbaan. Bareng addan to ijay ni Padre. Tadamagak man ti makagapo. Sabay kas lagdanagak no kasta mabatangtang ti kampana. No kastoy ateng nga trabi Agdanag ka. Ward. Kas lang amin dakas ti pasimudaag na. Sagmat adakas ti impasimudaag na iti damaw ang nabatantang ti kampana. Ti kaaddan ti padi dito San Isidro. Ti ipaspasimudaag na iday. Wan ano ide? Ngam no itangay. Anya mo ti kayat nang ipasimudaag. Ha? Iso ano bigat? Inak agdamag kan ni Padre Ismael. No anya ti kayat nga ipasimudag ti pan nakabatangtang ita ti kampana. Iti tungat rabi Nakayumat kayam nanaing ka. Kumusta kayon? Kumusta ti grupo yung ababag at ijayan nyo? Nasaya at matlatta, Padre. Agdadagop kami latta, tungkal madanon ti alas 6 iti rabi kat agluahno kami. Nasaya at lawan na day tanan. Padre, adda ko madamagan. Anya day tanan. Naminduan adaras anang nagmiti kampana, anabatangtang iti tungat rabi. Agsidaaw kami kan ni paos nga asawa. No apay akas jay ti mapaspasama. Apay Padre, anya ti ipasimudaag day ta panagbatangtang ti kampana. No kasta ateng nga trabi Nana, Kaya't ko kumaamaamuan, Padre. sige. Ibagakan ka, nanaing ka. Padre, No ita, kat
mabatangtang ti kampana ititing nga trabi. Kaya't asawan dayta. Napaggad ti biyag ko. Ha? Anya? Ay, Diyos ko! Wala na inga. No itakit mabatangtang ti kampana ititing nga trabi. Kaya't asawan. Nagpaggad ti biyag ko. Anya? Agsidang awak iti kasya na pasamak kada kami ijay simbaan, Papa. Naimbaglangan. Saan kami anapuntaan kini Padre iti panagpaltog ti taong adakas. No asino man na ijay. Naskan amadusa. Magkunangamin kan kaamapan ka ijay simbaan. Saan adakas na mapanak ijay simbaan, Papa? Inton maminsan. Saan ka ngami na mapmapan ijay simbaan. Nang runa no saan nga daw ti misa. Tanya ti amom. Ang mga no dakes lang ti pagbanagam. Iti anya aga po, Papa? Apay, asino ti kayat da apatayan? Siya? Wano ni Padre Ismael? Ngam adda at tapak, Papa. Kat awan sa bali, nasaan ani Ami? Ni Ami. Ti rebelde, Papa. At ganito lang ang gundang way nga agkita kami. Kat jakon takawanan. Bilinam dagiti taom, Papa. Ano makita da jay nga Ami? Kat patayan dan. Rina. Wan, Papa. Kaya't ko ang magpukaw da jay nga Ami dito'y rabaw. Tidakan. Kasjay gayam ti kayat asawaan ti panagbatangtang ti kampana ita. No kasta ating nga trabi. Jesus, agpagati biyag ni Padre Ismael. Apay, ada nga tagpangpanggap iti dakes ken kuana. Eh, jak mo ah. Dagiti imun una apa di dito'y San Isidro. Natnatay da. Ket, ang mga numaitulad mo't ni Padre Ismael. Kasado nga rod itan lakay. Kasimot ni Padre. No dakas ti panggap-dakan ko ana. Iwan nga rod. Asino nga tatagpangpanggap iti dakes ken kuana. Asino? Victor, sa dinungatan tinagturungan ni Ami. Diyak mo, Antela. Talaga diyak nalapdan. Kaasimat. No addala ko mabalin ko. Maawatan ka magkit di Victor. Tapampanunutom gamin ti pagsayaatan ti kaaduan. Ngam ti banag na. Ni Ami ti agsagaba. Da kayo adwa. Antela. Iso ngay daw dawat ko. Asaan ko mga agbaligi ti panggapyo. Ha? Ti panangikalay sam ka ni Rina ti kayat ko asawon Victor. Idaw dawat ko. Asaan ko mapasam. Victor, naimbagta si marungkar ka dito'y balay. Kaya't kayo ako mustaan. No kasanon ti banag ti panangan lukoy ko kada kayong agtrabaho iti asyenda. Kan iti rancho mi. Kung nati ka, Duan. Pagyamanan ta kano dahi ta singasi mo, Victor. Angin, saan pa nga ita? Ha? Urayan da pa may subli kada kwa dati daga na pukaw da. Ano niya? Victor. Ibilang na ka di pa ilang gayan. Awan tinagbaliw kanyak lang doon. Agyamanak. Agkidawak ko may titulong. Sika ko matimang tulong kada kami iti kayat nga mapasamak. Awan lang doon. Mawatak ti kayat mong ibaga. Agpapankan ka. May sakamat abiktima. Saan ka ni? Amok dayta. Ngam. Baybay ang kadilatan dahi tabanat, Victor. Lang doon. Saan miya kaya takastalatan? Ti inagaw dadagami. Masapol ng suplida. Anya ti kayat mo asawan Victor.
Anya ti panggap mo ita, iho? Makitinulong nga kadalando. Masapol ang may subli katakwada ti dagada. Kunak man no nalipata mo dagibanas. Tumulong nga. Makitinulong nga kadakwada. Ngam iti legal awagas. Iho, Tapod no ti kunada. Sana mabalin abaybay ang milatan day ta abanag. ala, ibagam lang no niya ti maitulong ko, iho. Si dada anak tumulong. Adamot kan tay gayam ko nga attorney. Kumamang kayo kan kwa na. Ngam day talaan, tasaan pa'y api masyar dito mansyon. Kat no kasapulan asyak ti mapan ijay syudan. Arabi. Manang Ami, kunak na dayo ang lugar ti papananta. Ngam dito'y matlagayang barangay ni. Wan, naamiris ko asaan arumbang o madayota. Dito'y talaangan baranggayo. Manang? Saan tang o madayo? Ngam saan tang agpakpakita ka ni Victor. Tapno ti amuna. Adatan iti adayo. Tanasaysaya at matlaang no malipatan na kon. Kasta ti ibagbagam. Ngam amok sapul-sapulang matlaang. Anya? Ay na, Manang Ami. Kanayon ka analiday. Isong amok. Kailiw mo matlaang ni Victor. Rosa. Day tatiga po na, di mo matlakayat ti umadayo. Saan ka di? Anya? Anya pa? Nasapulan yon tay komentarista iti radyo. Sampay, senyor. Salbag kayo mat. Apay adiyo masapulan. Awan mat, senyor. Kanayon kami nga umarubayan iti radio station ngayon na. Numsan niya makita. O niya. Kinapod mo na. Diyak pa mo tiro pa day dyan babae, senyor. Amo na tungpan. Tanakita dan. Pinaltugan na pa'y garot idin ng saan ta napuntaan. Apay, masigurado da ka di nga iso day dyan tay komentarista. Masapo na makita ko mo na tiro pa day dyan babae, senyor. Iti kasta, sigurado ti amin. Ala, basta ti ramidam. Kaya't ko nga amin asumalsali iti dalan ko. Amin ako montra kanya. Kat mapukaw da. Wan, senyor. Patayan nyo amin ita. Kaya't ko ti agpagnapag na iji kabisera, Rosa. Ha? Mapantay jay kabisera? Anya ti aramidan tay jay? Mapantay iti parke? Oray sa dino. Basta mapantag pagnapag na. Sige Manang. Adamot wig ta nga usaran ta? Manglimlimo ta. Wan, kasta ti aramidan ta. Sige. Agpapintas ta iti husto, Manang. Manang, pagturungan ta ngayon. Oray sa dino. Amukon. Mapantaman iti simbaan. Nabayagan ajak na pasyar ti simbaan. Simbaan? Wan, mapantay dyan, Manang. Takitaan taman ti padi. O sige, ijay nga rod ti pagturungan ta. Naimbag nga oras yung apo. Adda ka di ti padi ditoy? Siyak ti padi ditoy. Apay, diyo amo day ta? Ay, kuwa padre. Ita lang amin nga umay kami ditoy. Ta saan kami ngamin aman nakimisa. Kasta? Da kayo gayam ti padi dito kabsat. Wan kabsat. Siyak ni Padre Ismael. Da kayo, anya tinagan nyo? Siyak ni Rosa. Katoy kadwak. Iso ni Manang Ami. Ami? Ami? Isu nga ta daytoy tay bagbaga ni Rina akabuso na. Oh, api padre. Ming-ming-mingan nyo matan ni Manang Ami. Kuwang amin, Rosa. Mala, umay kayo. Mapantayo ti panakakusina dayto asimbahan. Tagmerenda tayo. Saanan, padre? Imay kabila pimasyan. Naimbag nga oras mo, Padre.
Ni Victor manang ami. Padre, baliwan minto manan ti sumarungkar. Intan Rosa. Wan manang. Ne, nagbit kayo matan. Padre, asino dagi jay? Nagdardaras lang matan na pimanaw. Imay da si Marongkar. Rosa ken ami tinaganda. Oh, dami. Kamak-kamak ida, padre. Ni, apa yan? Am-ampo nga ta ni Victor da ami ken Rosa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di ka natakarin, Rosa. Ang mga numadlam ni Victor nga aglamlam ta iti dahito alikot ti pagbasuhaan. Manang, agyan tapay dito ay. Diyak kaya't amamuan ni Victor nga adda talagayam dito San Isidro. Sige, noanya ti kunam. Isu ti matungpal, manang. Ayan, danay. Talaga likliklikan na ko niya, ami. Awandan. Nagpartak damatan. Diyak nasiputan tinagturungan da. Mawatak matkid ni, nuliklikan na ko niya, ami. Agsubli ako ni tayan ni padre. Sige, Victor. Agkapi ka pa. Agyaman ang padre. Apa kinamakan mo itay da ami ken Rosa. Amamom ka di ida. Wen, padre. No kasta. Isugayam day jay ti ami. Napintas a babay. Padre. Nasaokan niyak ni Rina nga inagaw ni ami tiragsak na. Inagaw kano ni ami ti lalaki nga ayatan na. Naibaga na ti kasta, padre. Wen, ket dagas ti panggap ni Rina kini ami. Iso a binalakadak, binagbagak, tadakas ti pampanunutan na itipada na tao. Padre, ket sapay la kuma, tamakaamiris ni Rina, ket saan na napatuloyan ti panggap na kini ami. Tikunan ni Rina, dakas kano ni ami. Maisa a rebelde. Sana dakas sa tao ni ami, padre. Biktima lang ti dakas sa tao. Iso ang nagrebelde. Sapay ko matagkin na awatan damat lang. Itikas ta, natalina ay tibiyanta. Kasanuitan manang ami. Agawitan ni Jabalay mi. Wanan, Rosa. Agawitan. Kunak man na agpaspasyar tapay. Saanan? Ang mga numasalaw tapay kiti ni Victor. Kuno saan? Ni Rina. Di mo pinanunot dayta sakbay arim muarta ijabalay. Wah. Alarod, agawitan manang. Magapasyar ka mat, Victor. Umay kayo kumustahan? Kasi tisigod. Kaya't ko nga ibaga, as idadaan naklata mangawat kada kayong agtrabaho iti asyendami. Kan itiransyon mi. Nga uray pa adda ipaay ti gobyerno a livelihood kada kayo. Oo, Victor. Dagiti kakadwa idi ni Magno a rebelde. Kat naipanday ti sabali a lugar. Kat naikandamat iti pagbiro kanda. Wen. Patayo a lugar tinangipananda kadakwada. Lando. May sabalik man ti saritaan. Amom ka dino sa dino tinagturungan da ami ken Rosa? Di na kaya't may baga kanya, Victor. Isodya ka mo, no sa dino tinagturungan da. Panagkunan kat bayang pailangan niya ami. Maawatan ko ma. Kasi kamot lang ti makagapo. No apay na yung madayo. Lando. Sika talaga ti ayatin na, Victor. Ket pulos adi na maibawing iti sabali a lalaki ti panagayat na. Lando. Amom ka di bayat ti kadami di kuta. Kanayo na naliday. Ay na ti bagina.
Dapoy tinapasamakan ko na. Tagapoy ti dayta. Saan ka nun na may karikan ka? Nangrunang pa dinaduktalan ng addagayang relasyon niyo ka ni Rina. Ha? Kasla kayat ng timatay ti daydi agundaway. Sangit a sangit. Kaslaki din kayat na timatay. Kanayon idingan dingayan ni. Aging gayta. Sikapay lang kay ayatan na. Ni magtultuloy na tamot ti pan nakapasakit na. Nakumatay bawing nangamin ti imatang na iti sa bali. Nalabi. Sa nagdidliday nga aging gayta. Lando. Ayun. Nagasat ti ay ayaten na nga aging gayta. Gaputan na pod mo iti panagayat na. Sana kabala na pasakitan ti tao nga ayaten na, Victor. Victor. Aging katkano nagladladingit ni Ami. Napinta sa babae ni Ami. Masaya at ugali na. Awan pilawakan ko na. Nangam kasi man. Amasaksaktan lang. Agyaman nagtanakita ka di bisimbaan na naila. Kaya't ko kumatagdamagin ka. Maipapanitian niya, Padre. May papaniti inami kini Elizabeth. Adda ka di mo may papan iti inami. Padre, Patsik launay at ikabsat ko. Kat iso ni Elizabeth. Nga maging ka ita, jak masarakan. Jak amo ti pang sapulak ken kuana. Padre, Apay, napananti inami. Tadaapong sela idi tinangaywan kada kami. Mabalin ka di nga ibagam kanya, ti may papan ka dagiti dadakkel ni. Kaya't ko amaamuhan, nanaela. saan kun nga imbaga ka ni Padre Ismael ti kinasya sino ti amana. Ti imbagak laang, kat natay ti inada. Jak imbagbaga nga inpapatay ni Doña Anita ti inada. Kasta tinagsaritaan mi iti day dinana sela. Amasapul nga agnanayon ama ilimad ti inaramid dagiti dakas a tao iti day di Marina. Tapno maliklikanan ti panagbibinalas. Isasaanan amasapul nga ibaga kada Padre Ismael no asino ti amada. Nanang, adaak manan dito'y abay ti tanan mo. Dinalusak to'y tanan mo. Sayang. Ulos, ajak nakita ti langham. Ngum ko na day di apong sela. Asikakano ti karuprupak. Dalusak ti tanan mo, nanang. Kalpasan na. Inakmat dalusan ti tanan day di apong sela ken apong dalmas. Saan akong amapan ti simbahan? Itintulanan sa bali agundaway. Inaklangan gumatang iti kasapulan sa kadang agawita. Tentundigan. Agtrabaho ako kanina. Nalpasan tinalak a bakasyon. Hello, miss. Oh. Bakit kita ka idingan? Nakakitak ngatakan ka. Ha? Ano nga tinagan mo? Kwa? Si kayo dito hindi nakadinong par ni Madam Anita. Saan ka din? Malagip mo pa eh? Kwa? Uwan, siyak. Sige, agap apura. Mabit lang. Di ba lang kahit ka makita? Diyak namin malipatan ti ropan iti dayakon daway. Sinapol ka, ngum di ka pulos nakita. Anya ka di tinagan mo? Mabali na maamuan? Eliza. Elisa? Kwa? Eliza tinagan ko. Sige.
Elisa. Isu nga taday jay, tay komentarista iti radyo. Isu nga ta. Ito'y apaset tinsuro ni Nana Ella. Anak ay tanaman day di inami. When? Iso day ito'y apaset. Nasarakagon. Kat day tatanam. Iso laki di day tatitanam day di inami. Ngam, nadalos mat. Adda nga tayo may nang dalos. Ningata Elizabeth. Kawan, agda papananta. Papananta, boss. Apantag babae. Dahil talagang mo. Ano nga ron, boss? Inta agsugal. Saan? Na. Umikan. Agda papananta. Agsublitan to dito pasdak. Inton makita konti kahit ko makita. Ha? Ada biro kang tao. Juan. Ingkay sa ganang ti kotse. Taumartan. Gagayom ko ida. Lading itat ti kabayag adiyo pan nakangag kanyak iti tangatang. Kaputa adalangin na si kaso kabanag. Kat iti da ito pa nagsublik. Intay manen ibinsa-binsa. Dagiti pagteng ita, iti ili tayo as San Isidro. Gagayem ko ida. Kaano nga agbalbaliw ti kinadakas dito'y ili tayo. Taapay at ti tao nga awan basol na iti pada na tao kat pinaltugan dalatan. Asino dagitoy agganman. Pasurot nga ta ti politiko. Pasurot nga ta ti adda iti turay. Papagayam. Adumdumngag. Palagipan kayo manen. Agannad kayo. Gaputa ado ti dakes at tao dito'y ili tayo. Maisakit da tayo nga ta dagitoy nagtuturay wenno isuda dagiti pagbutbutngan. Alagagayem. Nalpas manen ti basit nga oras tayo iti daytoy agundaway. Kat ituloy tayo kalpasan daytoy as sunata. Dayjay. Iso dayjayan ni Elisa. Paltuga kong, boss. Saan? Tinaklabdan, boss. Deta tibili ni senyor. Saan ko nakmat? Dajay, boss. Imanawan. Napanan. Kasta. Ti Elisa kayat nga ipapatay ni Senyor Simon. Kat iso ni Elisa na mamok. Namamom, boss. Juan. Intantuan. Pumanaw tan dito'y pagpalpaliiwan ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Himo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. At to'y tigatas yu senyora. Idisukon iti lamisaan. Insyang, sa dino ti ayan ni Rina. Napan ije asyenda, ma'am. Kasta ka di? Ma'am, kuna ni Ma'am Rina amasapul kano nga isubliyo dagiti daga nga nag-agaw yo. Tapno ikalay sa ni Victor. Kat no saan yung nga isubli. Tanta! Ma'am, nadamag kulaang ata. Taraw ka di kisangok, Insyang. Saan anuan niya la di tanti bagbagam? Palay! Wan, ma'am, wan. Inakon. Ay na, panakay lawlawan ko na nagdamag. Ay, nabungkawan naklakit na. Sige po raw. Lawlawan ka ti asyenda. Sarang-karang kadagiti aming amula. Ya! Kinaan ka na pagpatindaan ti daga masakupan ni Papa.
Pare na! Oh, tubig ka! Harasan! Ano ti kapungtot siya, ma'am? Ada ka di, nasa lawyaw ng bastos ka na kayo? Da kayo ti kapungtot ko! Ha? Atong mang igme! Banayapad kayo magtatrabaho? Ah? Sikat mo nga talap ita ditoy! Na apay-apay pa'y ang dagiti tao nga sadot-sadot! Ha? Kaya't mo takisayak ti sweldon? Ma'am Rina? Dinak mo lagapan akasta, jablo ka! Ala, inkarandaran dagiti trabahador iti kapagayan. Pasaya atin datag trabaho. Saan daw ang tutugawlatan? Apat ipinakitak itay lima basak ijay. Ma'am! Ma'am! Kakadwa! Makita ito ni Ma'am Rina agtugtugaw kayo lang. Ay, kasta unay nga uot na. Ay, nakadit yung karami din yaw. Apay nga, sadot-sadot kayo, Ma'am. Ay, apay nga rin takas dati ko na ni Ma'am Rina. Saan kami nga agsad-sadot? Gaputa na ito iti pagsusuilduan mo. Ay, nasayat mo rin bukas ta. Sayatin niyo kumatag trabaho. Tapusan nga guhot ni Ma'am Rina. Ipagayag namang imat-matan dito yasinda. Italaan na guhot. Iso, pangasyo ka kadwa. Nagtrabaho tayo ito ustaw. At no, sana makapungtot niyo Ma'am Rina. Unik mo! May baga kunting bagayo, ma'am. Iso, say-saya at ang dami ng trabaho da. Nasayan! Ma'am, isla nagbalo ko ta. Isla napulot ti ulob. Saan ka nga minasigod da kasta? Naanos ka mo't iday. Apay itanta na ungot ka. Awan bibiyang mo! Ala, aramidang titrabahom. Tapno saan ka ngay kapan? Nalawan? Uun, ma'am. Wala ka nagbalong ni Ma'am Rina. Apay nga ta. Ano? Hangga po ito na damag ko may papan kadakwada ka ni Victor. Awi, naswasan ni Victor ti ayan-ayat da. Ay, anya. Ay, di sakit dito. Gapuna na purot ti ulo na. Tinda kami mo ti pangipapasan na iti puntot na. Makansong. Anya ti plano nita? Tsaka mo, Lando. Ano siya? Saan tayo na punos ti plano kong gibalas? Ituloy mo ti agibalas. Huwag Makansong. Sayang. Awan mo tin armas tayo ita. Kaputan, naisurrender tayo amin ng itituray. Buwan nga rod. Ang sa nabalin. Mga rami dati iti pamuspusan tapno makabalasak. Lando, Ado ti atraso dagiti pasurot ni Senyor Simon kanyak. Karamanan dadya as Senyor Simon. sige, Lando. Nuawan pa lang ti pagbanagan ti amin. Asaan lahat nga isubli ni Senyor Simon dagiti inaguman na daga. Mangrugitan nga garamid iti adang. Tapno makabalas ta. Matay ti matay. Muita. Agur-uray at pailangi tinasaya at pagbanagan ti amin. Ngamuawan lahat ta. Kapilitan at pumatay ta. Kasta talaga ti aramidin ka mga asan. Talaga gaya man na pintos ti lugar yo, Carlota. Kanto'y mansyon yo. Nagdakal. Talaga baknang kayo. Saan mo't, Atty. Santos? Awan gayam. Ayan ni Rodrigo. Apaya sana makisango ka na ta. Dahil tati naladingit. Tanabayagan apimbusay, Atty. Anya. No kasta. Pimusay kaya man ni Rodrigo. Juan, Atty. Naimbag nga orasyo. Oh, iho. Si Mangpat kagayaman. Umay ka. Yamamukan ka ni Atty. Santos. Di ko na kagayam ko nga Atty. Ijay syudad. Kumusta kayo, Atty.? Nasayat ba't barok. Dakla yung paggarup nga dagayam putot dahi di Rodrigo. Juan, Atty. Pagyamanan mi ti panagpasyaryo dito yung mansyon mi, Atty.
Pasensya, doktor. Ito lang nga nagkalak itiwaya. Okay lang, attorney. Pagyamanan mi kit di at may ka. Taado, ti kayat mi nga ibagakan ka. Si dadanak mo ta tumulong, Carlota. Nalpasan ti programa. Ngam inapay agkalap ka dagiti damdamag para iti sumaron na programa. Ha? Kasla na patag ti bagaday ta a babae? Asit-gak. Asino kakabsat? Siyak ni Ami. Dinat malasin, tanang limlimo Kaya't ka akasarita. Naskan unay. Sige, umay ka. Mapantay ito pisinak. Saan adito'y labi? Nasaya ata nakarwar kayon, Ami. Wanan. Impaayan na kami iti amnesty ti gobyerno. Nasaya atong kasta. Ngam adda ipudnokan ka. Kat amin nga ibagak. Kinapudno. Ha? Awan ti palso nga ibagakkan ka. Sige, Ami. Ibagang ko ma. Si dada anak adungag. Amuyo ka di no apay ang nagrebelde kami. Amuyo ka di no asino ti mastermind iti panakatay de Rodrigo Quintero. Ha? Amin dagita apalimad, ma'am. Ibagakkan ka. Kat kaya't ko nga amin nga ibagakkan ka. Ibutak-tak mo iti radyo. Iti kasta. Agpatinggan ti kinaturay ti mayor. Anya? Anya ti kaya't mo asawan, Ami? May saabuklis ti mayor. Agum iti daga. Mamapatay tao. Anya? Naidayan ni Elisa. At damot kadwana, babae. Sino nga taday ta kadwana? Katrabahuan na nga ta Sa di mo ti papananda. Boss, anya itan ti aramiden ta. Asit gantay datungan. Kaya't kung awisan tayo dyan nga Elisa, mga ni ti restaurant. Tungan. Anya ti katawan? Kwa boss, awan. Umaykan. Surutan tayo da. Di ka agdanag, Ami. Talagang ibutak-tak ko ti palimod dayjay a demonyo. Dakkel mo ti atraso na kanya. Anya ti atraso na ka. Elisa! Umuna akon. Di rumpang amalasin lakdag iti pasurot ti Diablo. Timba ka. Tuntalam, ma'am. O sige. Mabit lang, miss. Agdadara si Kadwak. Saan niya nakamakaman? Kan apay ka di? Anya ti masapulyo? Kaya't ka kumangawisen iti may sa restaurant, Elisa. Patgan na kuma. Ha? Pangasim, Elisa. Okay. Sige. Patgan ka. Anya itayan tinagan mo? Bart tinagan ko. Kato'y kadwak, nitong an. Okay, Bart. Patgak ti awis mo. Talagang gaya manapintas ka, Elisa. Kasla da nakakit-kita kan. Diyak la malagip. No sa dino. Pasurot ti mayor dagitoy. Ano kasta? Mabalin nga isuda tinang patay iti day dinanang. Kita anak matlatan, Elisa. Gaputa. Kasla agin teres ka kanya. Bart? Uwan. Day tatipod mo. Adaman damagakan ka. Saan ka diya pasurot na kayo ni Mayor Alban? Kasano nga mom? Saanan amay lingid pa'y day ka? Kasano ka bayag nga agserserbi kayo iti Mayor? Nabayagan. Ang tawalak pa na iti 20. Nagserserbi akon kini senyor. Siya iti driver da. Aging ka nagbalina ka bodyguard da.
ngaging gaita. Ah, kasagayan. Kat paspasurot ti mayor. Anyaman dagiti papaaramid na kada kayo. Ha, Saan ka di ngagtungtungpal kayo, iti ibagada kada kayo? Ta, siyempre, day tamang ti pagsapulan nyo. pudno dayta. Narod, anya dagiti trabaho ngay papaaramid na kada kayo. Ado, kat sana nanaskan nga ibinsa-binsakan ka. Nay, nalamisan ti taon. Mangantapay ko ma. Ay, saanan? Si kalangan ti mangan. Nabsugak pa'y. Pinatgaklaan ti kayat mo. Nga umay iti day ti restaurant. Mabalin ka di nga muna akon? Ha, Umuna ako man, Bart. Itinto sa bali agundawan mo. naatap na dyan nga Elisa. Pinanawan na din iti restaurant. Aya! Kunak man na pasungbat mo, boss. Anya, Kaya't kasanon. Kapanantay ta. Iti mansyon, wano ijay pasdag. ijay pasdak. Victor Iho, siya akong timapan makitsenda. At ang aming ita ni Antim nga Ella, ija asyenda. Napanpayla itay parbangon. Sige mama, siya akong tikaduam ang makitsenda. Siya akong tagdrabi ti kotse. Alaman nga rod, Iho. Mabit lang ha, tagpalas ha. Victor Iho, kita ang itinay dya abanda. At dar-arbimbungan na kita tao. Anya nga ta? Mabit lang ha, ipag ko ti kotse. Tayo nakitaan no anya day dyan. Ano reta ka kabsat? Ado ana ipaskil iti pader. Basarek. Dakas at tao ti mayo. Iso ti mastermind iti panakatay ni Rodrigo Quintero. Anya ti kayta sa wala ito eh. Asino ti nangisurat iti da ito eh. Ala ti may sana kapaskil. Kasatulak da ito eh. Diyos ko! Pagno ka di amin ang nakasurat iti da ita papel? Nagdakkel da ita nakasuratan dagiti pamabasol dakin di Simon. Nagadumay pagpabasol dakan ko na. Kat may salitaan ti panakatay ni Papam. Wen mama. Nupudno da ito yung nakasurat. Kaya't ko amamuan no asino ti nangisurat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya dagiti may padpadamag itagundaway papagayam. Asino ti bagbagada nga aga-agaw iti daga. Nga apom, abuklis. Nga iso ti makagapon no apay a nagrebelde dagiti nag-agawan iti daga. Asino dagitoy nga ibagbagada amang mapatay tao. Ti mastermind ti panakatay day di baknang alakay ani Rodrigo Quintero. Amuyo ka dino asino papagayam? Awan sa bali no diti may nga agturay iti ili tayo at San Isidro. Awan sa bali no di ni Mayor Simon Alban. Kasta ka diti imbutos tayo nga amati ili. Agan nagtayo papagayam taamangan no isublat na tayo. Binututan tayo kadiday toy kas amati ili tapno ibusan na tayo. Binututan tayo kadiday tapno kinadakit ti subat na. Papagayam, limtawan ti kinapudno ket panawanan tapno tignay tayo. Saan tayo ngay palopos na adu-abyad ti pukawon na. Papagayam, kats iti kanayon ko ngay baga. Aganad kayo lang. Tamangan no da kayon ti sumaruno a biktimana. Saan tayon ngay palopos ang mapasamak pay dayta at tignay tayon papagayam. Adayta, nang
Kalpasan ti programa ni Ma'am Elisa. Nasaya ata imbutaktak ng ti kinapod no. Katpatsak anang nagdagi ti ado at tao. Maibabain itan ti mayon. Anya ti kayat asawan day ginangag ko iti radyo, mama. Papa, ada kayo kano ti mastermind iti panakatay ti agnagan iti Rodrigo Quintero. Kwa. Sana ti lapat-patsyop, iha. Kasano day tan, papa? Naibutaktakan iti radyo ti napasamak. Da kayo man ti pagdamaga. Pudno ka di, papa. Amuyo ka di no asino day jay a Rodrigo Quintero. Iso ti ama ni Victor. Kat saan apod no? Apay ngarod nga iwarwara gawag da. Sana po no dayta. Agsumbat na dyan ang magipadpadamag iti dayta. Paibalod ko. Papa, aklo ninyo man kanya. Pudno ka di? Anya ko man na pudno. No kasta. Pudno? What? Pudno! Da kami ka ni mamam, tiyakin nakam. Day tati may padpadamag iti kabisera itay napanak na kitsyenda. Impaskil da pa'y iti padir ijay. Ada kayo kat bukles. Agum iti daga. Mastermind iti pambapatay. Kanoan niya pa'y ijay ang nakasurat. O sino tinangisursurat iti daytain siyang? Ay, saan nga mo dagiti tattao ijay, senyor? Awan ti nakakita no asino tinapan nang ipaspaskil ka dagijay. Aniya? Ay na, senyor, nakababain kayon. Nadadaulun tinagan nyo. Kasano itan? Saan ang mabalintay tanga inaramid da? Saan? Da kayo gayon dito hardin, mama. Apay, iha. Kasla adda pang panunutan niyo? Parikot itan, ti mapaspasama. Kasano itan, mama? Lumtawan ti bulok niyo. Panya. Kasano itan? Kasano amarasunan niyo day ta alimtaw a bulok niyo? Agdarom kami kan ni papam. Idarom mi. Na sino man dagiti nagaramid iti dayta. Kat ti komentarista, mama. Kasano itan? Kat naibin sa binsanan dagiti kinabulok niyo. Kasano itan? Adon at tao ti makaam mo. Dagiti awanan pain. Agsungbat damot lang iti daytoy ngay naramid da. Darusan mi tinagan mi. Ma'am Carlota, ha? Adya ti pang panunutan. Kasla da parikot, ah. Ela, naimbag ta si Mang Patkan ang nagapo iti asyenda. Apay, ma'am. Kita unday tanalawa a papel ang nakaukrad di talamisaan. Ha? Ingka basaan dagiti nakasurat. Anya? Nakalanad dita. Ati mastermind iti pan nakapapatay day di asawa. Kat ni Mayor Simon. Kuan Ela, saan laad ay tati nakasurat? Ato pa'y Ni Victor, ma'am. Sa dinuti ayan na. tsaka mo tinagturturungan na. Bemor adagos itay nakasangpat kami anak ityenda. Anya? Awan sa bali anang ramin iti pan nakaipaskil da iti na isursurat. No saan aday jay a komentarista. Anya. Sa aran anas ken pay nga idarom taday jay a tao. Anya nga ro ti aramidhom? Ipasyot to kilkon. Anya. Basta ti may parapanggan ko na. Matay. Pagin tuturod day jay a tao. Babae pa'y mat nga rod. Kunam no asino amang kalkalaban kanyak ang mayon.
Mayor, anya ka dito may bagamit yung gurwara sa pamatakas kontra ka kayo. Oo nga pa Mayor. Umuna iti amin. Agyaman na kiti kaadayo ita dito'y munisipyo. Amangin interview kanya. Na kayo akamang ti media. Kabeto lang ti makunang. Amin da kita pa mabasol na kanya. Kat palso. Kahit dagiti naipaskil ka dagiti pader, Apo Mayor. Anya ti makunayo ti dayjay. Mayor! Naita ka di. Awan ti kinapudno na gijay. Mayor, ada ka di atapan yun no asino ti nangipaskil ka dagijay. Sino kumati makaramit iti kasjay? No saan balla? Bala ka no. Marinita Mayor. Balla! May sa balla. Awan tinalimbong apanunot na ang mga ramit iti kasjay. Awan sa bali no di may sa balla. Dadal ti ulo na. Kahit saan nyo kumapat siya na gajay may pampabasol kanya. Kahit no asino man da kita mang dadadal kanya nga agpapan kada kita taga-media. Makawanan. Mangipakita ada saya atak atao. Ano pa nyo dayjay nga Elisa? Kaya't ko amatay at dagos. Senyor, Makamo kayo ni taramidan nyo. Tinaskan sa anak na mairaman. wan, senyor. Kaya tapno sa anak na mairaman. Painuman nyo iti sabidong. Tapno agparang nga nagpakamatay. Nalawag. Wan, senyor. Diyak kaya't ngagmintis ka, Bart. Kaya di ka nitong agmintis ka. Ang mga nusikat ipatayag. Iso ang trabaho kayo iti gusto. Iti kasta. Awan da ka sa mapasama ka na kayo. Nalawag. Wan, senyor. May ba't ka nadanong ka dito kalapaw mo mga ansong? Kaya't kakasarita. Amom ka din tagdinamag. Ti may papan iti imbanat tayo komentarista iti radyo. Ni Elisa. Wen. Sino nga ta tinakaamuan na iti dayjay nga ibagbagana? Dahil tati ka mo. At ba nga ta kinasarita na kakadwa tayo? Wano dagiti rebelde iti sa bali a grupo? Awan dan ditoy. Impanday da iti adayo a lugar. Makasta. Sino nga tinakaamuan dayjay a komentarista? Iti maipapan iti bagbagana iti programa na. Sana na dahil tatinaskan lando. Nalpasan. Imbutak-takdan ti kinapudno. Kanya nga tatiramido ni Senyor Simon iti dayta. Sigurado. Dakas ti panggap na. Am-am mo tayong dayja tao. Pudnot ako ng mga ansong. Sigurado. Adda plano na dayjay addakas. Boss, awan mo't makita ta ni Elisa. Itay tapay dito ya. Nalpasan ti programa na tiyam mo. Yung mapengay, di mo taruwarag. Wala ronda. Anya tiramidan tagan ko na boss. Pangipananta. Diyan mo. Ipantay di bantay boss. Ijay tangaramidan ti kaya tagan ko na. Anya? Wen, iso madla patayan ta? Di agragsak tabay. Paliran. Kuha boss, awan mo tarumar. Apengay. Urayan talagtatungan. Urayan tarumwar. Kat surutan ta, iti sa dinuman apapanan na. Adeta, saan da nakita ti rimura? Di da mo nga da sa balya pag naan iti likod. Amok adabat dagi di lalaki iti igit ti kalsada. Amok ngur orayin dak. Saan dak amay lasin gapit ti day ti alangak. Nasayat mo ti kas ti alangak. Tapno di dak may rupaan. Nasurok day ti kini ami. Malagip ko anang limlimo idi may nakisarita kanya. Kat iso ti tinulad ko. Iti kasta. Saan dak amay lasin no as sino man tagpanggap iti dakas kanya. Agan nadak akanayon. Ta sigurado. Agpagad itan ti biyag ko.
iti dayjay abanda ti pangak. Manglikawak. Agyaman at tanadanon ka dito balayo, Lando. Anya ti may pay ko. Adda ko madamagak, Lando. Anya data Victor. Adda ka di amuyo ti may padpadamag ita. Kastamot ka ni tinay paskil ije kabisera. Ha? Adda ka di amuyo. May papan iti dayjay anay paskil. Awan ti amumi ti data Victor. Tawaray da kami. Agsid daw kami ti kasdyan ay paskil. Pudno ka di amin dagijay anay paskil. When? Pudno, Victor. No kasta. Amom ani Senyor Simon ti mastermind iti pan nakatayday di amak. When, Victor? Amo. Anya. Ti grupo dahi di mang magno. Tinakangagan mi ti dahi ta abanag. Magno? Ti grupo ni mang magno. Kat kasiningod mi. Ni magduma kami ti prinsipyo. Agduma ti aramid mi. Sa bali ti pagnada. Sa bali mat kada kami. Anya. Isulda ti nakaamuan mi at tinang ipapatay ka ni Rodrigo Quintero. Kat ni Simon Alban. Kasanuan naman da dayta. Iti kabarit. Nairana na pa ni Jeda Magno. Kat adamot na iti pasurot ni Senyor Simon. Nagbapartag ta. Kat dayta ti topi ko da. Anya. Apay abdi may baga adagos kanyak dayta. Pasensya kan. Ingam pulos ajak nalaglagit. Talaga jablo dayjay Simon Alban. Jablo. Agyaw manak ay may kayo kami napasurot ko. Ada na patag kapag saseritaan tayo ita arabi. Nanya deta, senyor. Senyor. Makita kat madadalan tinagan ko. Iso kaya't ko agtignay kayo. Anya ti aramidan mi, senyor. Ado a tao ti patayin nyo. Senyor. Tungod kayo na ipat. Tay bagak tagi ti patayin nyo. Insurat ko iti daytoy a notebook na igam ko. Ada daytoy dagi tinagan ti patayin nyo. Senyor. Umuna. Dayjay ako mintarista nga agnagam iti Elisa. May kadwa ni Victor. Kenda kiti amin akamang ti pamilya na. May katlo. Dagiti amin a rebelde. Nagkon ko na nga inagumak dagiti dagada. Kat ti mainayon na patayin nyo. Iso, ti padi dito San Isidro. Nalawag. Uy, senyor. Wan senyor. Kat kapo nagbaligi kaya. Kat kas iti sigod. At nagunggo na nga ipaay ko kada kayo nulakit di. Tagbaligi kayo. Uy, senyor. Kat itapay lang. Namnamaak ti panagbaligi yo. Isang agrambak tayo. Uy, senyor. Sige, tarik ka. Bart. Senyor. Ikay mangirwari ti arak ken adu apulutan. Agrambak tayo. Uy, senyor. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bidot ti pangadang mo, Simon. Itantan mo ti planom. Anya. Matamatay lang ti parikot pa. Kat no na yun ang pay iti sabali a parikot. Ang mga noad-adda madadal tinakan mo. Anya ti kayat mo asawan, Anita. Baga ampay laang dagiti pasurot ta. Tasanda pa'y apumatay. Palamiisan tapay ti isyo maipapankan ka. Kalpasan na. Ditan amang rugi kayo. Iti kayat yung aramidan. Anya. Ti aramidam kit di ita. Ing kasarongkaran ti tunggal barangay. Tunggal puro. Kat kasaritam dagiti umili.
nga awan kinapudno ti amin. Mga ramid ka iti pamuspusan, tapno mapunas iti panunot dati dakas may papadkan ka. Oh, sige. Masaya at magdayta asing-asing mo. Iso, ti aramitan. Pudno, Victor. Amin ang nakasurat iti dayta impaskilda ijay kabisera. Kat pudno. Adda ammom iti dayta, Ante Ella. Amok amin dayta, Victor. Anya? Nang runa pa'y nga amok at ti mastermind iti panakatayday di papam. Kat ni Senyor Simon. Anya? Iti day di gundaway asinarrak dagiti pasurot na to'y mansyon. Nagbaligi ak anang patay iti may sa pasurot na. Pinaltugak. Kalpasan na. Inikat ko ti maskarana. Nabigbig ko a pasurot ni Senyor Simon. Anya? Kalpasan na. Nangag ko ti boses ni Bart. Binilin na dagiti kakadwa na apumanodan. Boses ni Bart tinangag ko. Duwada ka nitong an. Dagiti awanan bain. Jack imbagbaga idi daytoy kan ka. Gaputa Jack kayat amakipin natay ka. Tamok. Sigurado nga agibalas ka. Apay addi mo imbaga kanyak dayto idi. Apay! Victor. Dagiti pasurot ti Diablo. Talaga addakas na. Awan umasping iti kinagtakis na. Dungag kayo na imbag iti bagak kada kayo apasurot ko. Nuwampay, tignay tayo ita. Kontra kadagiti pumusbusor kanya. Masapul na tangag sipot kayo, ha? Kapno da makita yo kadagiti tao. Nga day tilistaan dagiti patayan tayo. Di kayag pangadwa amang kamagkadakwada. Kamaganyo ida. Kat idatagyo kanya. Nang runa dagiti rebelde. Ano dito nakasurat? Oh, kas iti sigon mat. May papan iti mayor. Ano kayo ito? Apag-urnungan nyo. Basahan nyo ako mayor. Apo mayor. At naman ang naipaskil dito eh. Gat dito pa asidag ti munisipyo. Dagiti awanan bain namang dadadaal kanya. Apo mayor. Namangan mat ngamin no puno dito na isurat dito eh. Iya. Urnusan nyo, Apo Mayor! Pamano, at madadal tinagan mo. Kat saan na kayo naibutos, inton madanon ti eleksyon. Iya. Iho, saan ka kumanga agdardaras utos? Saan ka pumatay? Bayam at hustisya ti magna. Tadda ka di hostisya dito San Isidro, mama. Awan, Victor, sobran ti kinadakas da, mama. Sobran. Agtignayak iti bukod ko awagas. Victor, iho. Di na ko mapagdandanaga na kastoy. Idi adda ka iti serbisyo. Kasta unay adandanag kukan ka. Nabang aranak idi tinalikod apon ti trabahom. Ngam itak adda pa'y kit din ti panagdandanag ko. Mama, Iso apang nga asim, iho. Italag tayon da ito ay kadagiti pan nakabagiti lintag. pan nakabagiti lintag? Awan pa nagtalag ko kadagiti pan nakabagiti lintag dito'y San Isidro. Anya? Awan pa nagtalag ko kadakwada, mama. Awan. O sige, sekretarya.
Nagtal na ti panunot ko maipapan. Iti nakapaskil itay dita si ti munisipyo. Senyor! Anya ti madamag, Bart? Amin na pader dito kabisera. Amin na mabalin na pagpaskilan kat pinaskilan da. Iso nga kay wara dagiti papapela na kay suratan dagiti pamabasol kada kayo, senyor. Senyor. Dinanog yung matan ti lamisan nyo. Paliiwan nyo dagiti tao nga aramid iti kasta. Siman nyo ita. Uray di kay maturog iti rabi. Basta matakuwatan nyo ti kinasya sino da. Matumpal, senyor. Sino nga tati umawag? Sumbatak man. Hello? Kumusta ka, demonyo? Tikol. Iso da ito'y. Mas tao ka siguro. Tainawagan ka manan. Maamuak lang di kina siya sinom. Patayon ka! Talaga amang mapatay tao ka, demonyo. Mabilbilangan ti aldaw yo. Gapu tapaiwaragawag ko iti entero alubong. Ti kinademonyo. Anyo? Mangrugi na maduktalan ti kinabulok yo. Impaskil ko manan ti kinabulok yo. Kat amin na tao ijay kabisera. Nabasadan. Anya? Sino ka? Am-am mo naklaunay, Doña Anita. Am-am mo naklaunay. Kapot at laeng iti malikodam. Likodak. Ha? Awan mo't ti makita. Saan makita nga makit-kita ka. Amin agaraw mo ang kinadakas. Makit-kita. Sino nga taray Chaya? Aging gaita. Diyak pa'y naduktalan ti kina siya sino na. Saan ka apakawanan mo sino ka man? Hello, Hepe. Kaya't ko ay tamot lang. Ing kayo arestaron da dya komentarista iti radyo. Awal sa baling akin, aramid iti daytoy apan nakaibabain ko. No dilaeng iso. Wen, arestaron nyo itamot lang. Sige, bye. Senyor! Da kami lang ang timang trabaho iti dayta. Sana da hepe. Bayam ngay suda. Adu tinasken nga arap midan tayo, Bart. Senyor. Saan nga susurot ti mapampanunot ko? Nariribok ti panunot ko. Sapay ko ma. Tamadanon ta ni Elizabeth iti pagtrab-trabahuan nga, Ma'am Carlota. Barang ada ikay. Masapul ang mapalagiban. Agpagad ti biyag na. Amuklat tanday tamang. Nangro na pa'y takanayon na apasagidan ti mayor. Ella. Asidagtan iti radio station. Pulis. Nakadanon tan. Amuk ti kaadda dagiti pulis, ma'am. Sir, sino ka diti saksapulin nyo? Apay nga da kayo dito radio station. Ni Elisa,
Sap-sapulan dagiti kakadwami di taunag. Aristar ni. Anya? Awan dito. Awan dito, sir. Awan ka no. Ito yung kakadwa. Sige, ma'am. Incoming. Ma'am, nakasaritak ti may sa akatrabakuan ni Elisa. Ngam kunada nga awan di taunag ni Elisa. Kasta, ngam agprograma mo at saan ka di? Mabalin akayat da protektaran ni Elisa. Iso nga ilibak da, ma'am. Sapay ko matagsabat ti dalan ni. Tapno makasaritak. Sapay ko ma. Sige. Pumanaw tayo dito Ma'am Carlota. Sige, Ella. Mapantay di plaza. Barang adda maamuan ta, may papankin ni Elisa. Damag tayo nga aduman ng tinakapaskil dito plaza akas iti mo na ana ipaskil. Ang awan mo tan, ma'am. Nadalos mo dito plaza. Natural, a pinadalusan ti Mayor. Juan. Nalabit akas ta. Oh, sa dino itan ti papananta, Ella. Adda pa pananta, mama. Barang ijay ti pakakitaak kan ni Elizabeth. Anong matday ito'y, Ella? Wan, mama. Day takitanam day di Marina. Kasta kayam. Nadalos ti tanam. Kaya't naasawan, adda umay mang daldalos. Sigurado ani Elizabeth. Awanan ti sabalin no di isumam. Wano saan? Ni Padre Ismael. Juan, nalabit ani Padre. Taimbagamuten kan kwa na ti pudno. Kat insurumuten no sa dino tinakaitan naman day di nada. Wan, mama. Awan ni Elizabeth dito'y. Kasano itan? Tinasaya at ma'am. Mapanta, iti kalapang. Ma'am Carlota, nilando ti masabat ta. Nando! Ha? Nando! Kumusta ka? Ante Ella, Juan, siya ka. Kumusta ka lang? kastoy, nasaya. Lando, kayat ko apat gamtikid daw ni Victor Kanka. Iti kasta, agkakadwa tayo matlaang akas iti sigod. Apay, di mo ka di kaya? Ante, dumteng tunay ta tiyempo. Napatid kayo kanyak, Lando. Da kayo atalo. Katsapay ko ma, taag sublitikas iti sigod. Tinasaya at apanaglalangan nyo atalo kada Victor. Nga trabin, boss. Nga mawan pa'y mapaliw tayo. Nasina-sina tayo tungan. Kat imposible nga di tayo makita. No sino man dagiti agipaspaskil dito'y kabisera. Awan, boss. Makitam dagiti makitak. Awan, boss. Makitak. Dajay. Agipaskil damanan. Babae da. Sino nga talaga kita? Boss. Umay ka. Darasan. Di tagpadlaw. Kat kalaatan tayo na. Tiliwan tayo na. Boss. Agawa mo sa. Masapol ang maipaskil ta manin dagiti amin ana isurat ta. Wala nang. Naipaskil kon ti lima. Oh, iti dadya abanda. Ijay ti papananta. Nanakata nga ipigkat dagiti insurat ta. Tababasit a papel ti nang isuratan ta. Wan manang. Di kaya tingulay iti dakas. Ni Bart. Taray rata. Wan manang niya. Agawa ka na. Sardang kayo. Santong agpatil yan. Wan manang. Sumardang kayo. Nalibos ti sa akin. Magkataray. Nakitatahan mo. Nag-iras ka dosan. Darasan. Makatang. Kaya natin. Isa ka. Pantay.
dito ang babae. Kamatin niyo tikadwa na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasip nga dito'y simbahan. Aglamangak dito'y. Ang mga nada nakasipot kanyak, iti ipapan ko dito'y. Biniba kong iti kinaturad mo, Ami. Talaga ang naturad ka. Nakita ka man nami. Nakita tamanan. Taman! Si kanto ti mismo amang patay kan kuan. Anya! Patayat, boss. Juan, ang ano ita? Ipantayo pa lang i-ascenda. Kalpasan na. Pakaamuan ta, da senyor. Sandak na italiatas! May tinamayan miya nangyarakan ka. Tas kala na ilan sa iti cross. Hayop kayo! Di ka kalaan. Aging gagaumay ta, senyor. Sa kanam da ita. Ta sigurado dosan da ka. Agsapan, ngamawan pa lang ni Padre. Sapay ko matadumtan. Tayo lang ti amok apagpatulungan ita. Iso daw, Chay. Wen, iso. Sabdag. Ibagakkan ko na tinapasamak. Ngayon na nadagiti pasurot ni Senyor Simon ni Manang Ami. Oh, kabsat. Nagsapa ka nga may diti simbaan. Padre, siyak ni Rosa. Malagip na kadipay. Ti kadwa iti ni Manang Ami. Wen, malagip ka. Apay, kasla da parikot mo ah. Adda, Padre. Ngamin. Ang mga nada makakita kanyat dito ay kapaltugan da, Padre. Ala, umay ka. Saan ari ti pagsaritaan ta? Adatan diti unay. Awan ti basta makastrik dito ay. Ita, ibagam no anya ti kayat mong ibaga. Padre, dagiti pasurot ni Apo Mayor. The Bard, inalada ni Manang Ami. Inalada? Wan, Padre. Isalaysay ko ti amin. Dungag kayo. Nairot ti panangirakad ta kanya. Jak kabaulan. Jak makarukat. Naimbag nagsapang, Ami. Rina. Talaga gayam atuso ka. Jak amo, noan niya ti kinayat ni Victor kan ka. Idin to tatuso, kandakas ka, a babae. May sakapay, arebelde. Pwah! Anya tirik na tinakarakad a balon, Ami? Kasta ti inararamid yu ide kanya. Iso nga ita, padasam na. Ngan saan la aday ta ti mapadasam. Nagdipay kat day ta. Ipapas ko ti sakit tinakam ko kan ka. Iso ana saya at matalakam magdaka. Ayop ka! Daytoy pa'y tikog tarhay ka! Madam, agdardaran ti ako nga. Nagawad ka. Tanakarakredak akastoy. Daytoy pa'y tikog Kung
Day ka! Parigatan ka iti gusto! Aday ka, papa! Inunaan kayon anang dosa iti dayta a babae. Nakarit launay. Pinarigat mo gayam, iha. Wan, papa. Gaputa kayat ko apatayan. Saan pa, iha? Saan pa? Bart! Senyor! Yag mo tayo latigo. Wen, senyor! Adoy, senyor. Ita, babae. Iti anya agapo. Akas jay, ti inararamid mo. Si kagayam tinangdadal itinagan ko iti intero asan Isidro. Kat gapo iti daytaga inaramid mo. Inutan ka apatayan! Mapurag sa babae, ami. Ngam di mo amuti bang-bangga. Basta ti may pagkungkun ko, ano? Dahil dati ganapan ti aga-agaw iti kayan ayat. Sige tayo pa man. Ikan nyo pa'y iti pagrigatan na. Kawat mo, asi ka ti bang ituloy, iha? Sige pa man. Siya kun ti mangituloy amang latigo kan kuanas. Rumarak mama, antela. Papa nga ang iho. Kinamag na Bart ni Ami. Kat amo kaparigatan da. Anya? Kasano ana pasamak dayta? Mapan kayo di simbahan ni Tamatlahan. Anya? Agtumpal kayon. Rumarakon. Ma'am, ayan nga ta ni Padre. Umunod ta iti simbahan, Ella. Wen, ma'am. Oh, Nanay Ella, Ma'am Carlota. Umay kayo dito eh. Padre, Padre, Ala, surutan da. Ibalik dito iti kotsyak. Kat magna ako nga umasidag iti compound ti mansyon da Don Simon. lukas ta. Da kayo tinakipaskil iti may kontra iti mayor. Wan, ma'am, kaya ti asawan. Ada mo yung may papan iti panakatay day di asawa. Wan, ma'am. Jack lang pagharap. Dakis gayam ti mayor. sobra a kinadakas, Padre. Awan umasping iti kinadakas da. Sigurado, patayan da ni Manang Ami. Sapay ko ma, tama ispan ni Victor. Ang kararag tayo itamatlaan, Padre. Ikararag tayo ti pan nakaispal ni Ami. Kantarabayan na kumamat ni Victor. Wan ma'am, sige, agkararag tayo nga rod. Adda kaasi ti Diyos. Nakalingidak dito asidag tigate da Don Simon. Adda gwardya. Ano nga pati naramid na kini Ami Jason da? Ikaw na ako sinapsaplit na kilati ka! Ay, gamni pa! Ay, lati ko ni Senyor! Basta, Pinarigatan! adda da iti asyenda. Sabi natin ka! Mapanag ijay. Sudan, Mamrina! Sa anak pa'y anak na. Parigatat pa'y sakbay amagsapan iti anak. Anya nga taabanda tinang pananda kini Ami. Ay, iti day di abanda. Ijay ti papanak. Sigurado aparparigatan dan ni Ami. Victor! Ha? May ganitong! Parasaon! Ni Igni. Parasaon! Igni! Amo ka niya, iti gagaram. Iti day dya, banda tinang ipanandakin ko na.
Itaya pa nga papaliw. Nanggagaw ti paragasasog ni amay. Ispalam ko Victor. Sige, ditakan. Agyaman ang igni. Ay, nasurotok ni Victor. Nandiyan kay Patlaw. Ang mga noda makakita kanya kapasurot ni Senyor patayon dak. Kita at mo niya ti maitulong ko ni Victor. Awanan po na rin na. Ala, umaykan. Aglugan ka ni Tikotse. Hintayon. Nabanugak anong paigat kan ko na papa. Pumanaw tayo dito eh. Agbati na kitidwa pasurot ko. Tay suda tibang bantay kan ko na. Patayakla ko man papa. Magsublikan to, inton at danton puot na. Sige papa. Pumanaw tayo dito. Dagiti awanan pain. Naglugan da ni Tikotseda. Dabat kentong antikadwada. Addan to aldaw yung hanyak. Da kayong awanan pain. Santay lang nga isudat isang wag. Di pa nang ispal ko pa lang kini amit ikapat ganita. Dua tinagbati apasurot damang bambantay kini ami. Nalakalang apar magkakdagita. Dito'y na! Dito'y matiparakan ka! Dito'y matiparakan ka! Ita, rok ata ko ni Ami, kat ipanaw ko dito'y. Ha? Paltog tayo kaya papa. Ang mga pinaltugan dan ni Abi. Ha? Saan ang mabalin? Rumbang asyak timang paltog kan ko na. Imposible mo tapaltugan na kiti pasurot ko kat binilin ko ina. Anya nga rodyo pinaltugan da? Ang mga mat no tumatayab lang. O niya, senyor. Agsubli tayo ka di jay. Tagbuelta akon. Sanang. Agsublita ito lang yun nakaputan ti rebelde. Apapay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napaltuga kong dagiti pasurot ni Mayor. Victor! Victor! Tuwagan ka! Kakarkaran ka ni amay! Juan, Ay, abangan tayo kit dinuak, sublida! Ay na, kawan puot na, Victor! Ami, Sobra tayo narami dakin ko na! Talaga nga ayot na! anday ta. Naikatan ti tali iti man. Ay, kat kumatun tayo talit isa ka na! Umaykan, Victor! Surutin na! Isurok tayo paglaan nyo! Juan, Hindi tayo! Agad mo! Abangan naman, batam mo ano! Magna ka lang, Victor! Paging ka makadamang ko tayo, hanti, kutsi makunam! agyaman na kigmi. Amo na, tapaliwag taglalaw. Ang mga mo, dapasurot ni Senyora makakita ka na tayo. Sige, Aganat ka. dito. Talagang, agawam. Dasam. Juan, umaya ko. Jack, malipatan dito yung panang tulong mo kanya, kigmi. Ay, awan anyaman na, Victor. Alain kayon. Aganat kayo ha. Daras niyo. Agyaman na kamanin, mang igni. Diyos ko, ang nga tinapasama ka ni Ami. Dara-dara! Mama, umawag kayo iti doktor. Agawan nyo. Waniho! Diyos ko, kasyap ni Ami. Ante Ella, mangisagana ka iti pangpunas ta kini Ami. Ay, uwan, Victor. Uwan. Ay na, matartaranta akpay kit din. Diyan ka mo dar aramidag. Isurot mo iti silid ko. Agawaan ko ma. Uwan, Victor. Sige, ipan mo ni Ami, itisilad mo. Anya, tinaramidagan ni Manang Ami, Ma'am Carlota. Nakakaasi, tinamay anda. Dara-dara na insangpat ni Victor. Pinarikat da iti gusto. Agbayad da iti nangina, Ma'am Carlota.
Balsan mi ina! Ala, Diyos ko. Sobra tinaramid na kanimanang ami! Sobra! Madama atamtamingan tinawagak a doktor. Adamat na Victor kan Ella iti ayan na. Iso ti kadwa ti doktor amang tamtaming kan ko ana. Naimbaglangan! Tay maya dagos ti doktor nga inawagan niyo, ma'am. Wan, day tamat ti pagyamanak kan ko ana. Kasarsaritan ni Ma'am Carlota ti doktor, Victor. Awanan ti rombang apagdanagan tayo kani ami. Dagiti pasurot ti mayor. Nauyong da talaga. Narungsot da. Manang ami? Manang? Rosa, bayam pay laeng. Bayam ang makaina na. Tatalaga aking mapsot ti bagina. Nalasatan ng tipaggat. Agbayad da iti nangina. Masapul abalsan mi da. Saan ang mabalin ti kastoy nga inaramid da? Ha? Apay nga awan ti balod. Nakadasay dagiti pasurot ni Papa. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Ami! Ayun mo! Ayun ka! Patayin ka! Ha! Nakalibas ka ng bayan! Pinatay ko na kuman, hindi kalman! Pinatay ko na kuman! Anya ka diti, kapuna nga, inumong na kamay, mamri na. At sino ka na kayo pinangpalibat itipalog ko? Saan kaya nga libak? Awan ang mumiti dahi ta, ma'am. Saan na nakita ti balod dyan? Asino ti bagbagaya balod dyan? Aglibak kayo kaya, ma? Ma'am Rina, Wala! Apot mo kayo katiwan na saan? kumapaglibasan mi ti balod dyan ngay, ma'am. Ay sus, ito sa amin mo't nga mo no, sa dino ti nang ibalutan niya. Mga mata-mata ka na ni ma'am. Di mo ko may dasal ka na pa ti pungtot mo. Ay, lusot ka na, dako sa tao. So, di mo dasal ka na kami ti guram. Sapurin niyo na yung japanot! Ni Abi! Ay, sige, Rod, sa bulon ni ba? Sa bulon ni. Ay, nauna yan. Ay, awan na talaga, ma'am. Saan niya? Nasa pulon ni Amay. Kanya ka dito atras, hunakin ka. Awan ang dito kaya kanunsod mo! Awan, ma'am, awan. Saan niya masapulan? Sungag, sugli kami niti, trabaho may. Ay, kakadwa. Sugli tayo niti, trabaho tayo. Ay, okay ka na. Ha? Ma'am Rina, hindi na kami raman niti, ramid mo ah. Masayahat kami at tao. Awan atraso niti pa, dami at tao. Tiladay ti panunot may, kati manggad tapno da pagbiag may. So, di na kami raman, no, da kagura matao, ta awan basol da tataw kada kami. Ay, laday ngitin ni ma'am. Nagsugli kami niti trabaho may. Tayo ka kada. Anya pinapasama ka. Apay ang nakalipas. At dalakit din ang tulong kan ko na. Lakit di Papa! Namjak ang muna sino! Awan mati may baga dagiti trabahador! Bayam lang iha. At tantumanan sa bali akong taway. Kat iti may kadwa pan nakatiliw na. Siguradon amatay. Rosa, ingkamat ka na ginana. Saan ka na nakainan na? Sa anak mo't anabannog. Ganun agtugtugawak lang mo't iti abay ni Manang Ami. Amom, Manong Victor. Ay ayatan nakaunay ni Manang Ami. Ginandat idiniri na apatayon. Ngam awan anyaman na ka ni Manang Ami. Ngam idi ka na yun nakasya ti aramidan ni Rina. Atong patong paan na pa yan. Nakaungat matan ni Manang Ami ah.
Binalas nan iti nakapigpig sa atong pa. Anya? Wen agasamot ngamin, tasaan lang arudan at tutupan ni manang ami. Ngam diswan na pa lang. Ay, imala at talaga kadagiti dadakkel na anarungsot kan demonyo. Rosa, Patsak paikit di. Amay sa nirina anang parigat kan ni manang ami. Iso akas ta tinagbanagan na. Kat panagkunak. Sinapsaplit da. Kas ipasimuda ang dagiti na imarka iti bagina. Anay ko. Manang ami. Kumusta ti marikrik nam? Anya ti. Rosa. adda kami dito habay mo amang bambantayan ka, Ami. Victor. Wen, adayo ka niti paggad. Adda ka dito mansion mi. Kasano ka napasamak dito? Saan mo pala nga panunutan dayta? Agpaimag ka. Agpapigsa ka. Agsublinto man ti doktor anang tamin kang ka. Ami. Panawan kayo pa Inak tumulong ijay kusina. Mangisagana kami iti taraon ni manang ami. Sige. Inton madamdaman nga isirak ko ti kanan ni manang ami. Auntie Ella, Ma'am Carlota. Ngamin, nakapuot manan ni manang ami. Kat panagkunak, agsarsarita da pay laeng. Sige, amin no ba disturbuta? Saan ang mabalin? Ipan mo Rosa. Sigurado ang mabisinan. Ala, ipan mon, kat panawam to idan. Wen Auntie Ella? Adtoy. Mangan ka pa, Ami. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Makapangan ka. Taros kaldo deto'y linuto da mamaparakan ka. Amo da marigatan ka. Gapoy tinabatak iti bibig mo. Victor. Mangan ka. Ket agtumarkan to iti agas mo. Tapno daras ka agimbag. Agyaman na. Agyaman ako, Nay. Victor. No ita. Ti panagimbag mo pa iti panunutin tayo. Sakbay nga agaramid tayo iti kontra kadagiti ng parigat ka. Ado ti kinadtakas dagiti agasawa a Senyor Simon. Ken Doña Anita. Ado ti tattao a pinatpatay da, Ma'am. Ano niya? Dagiti daddo maababak ng anaholdap ken natay. Ni Doña Anita ti mastermind. Ano niya? Adda pala iti mansyon da iti napasamak dayta. Ket nangeg ko dagiti saritaan ken plano da. Nga agraman ti gayem ni Doña Anita ket tinakawan da bay. Ken pinatay da pay. Ket ni Madam Anita metlaeng tinangbilin kadakwada. Oh, nagdakas at talaga dahi chay ababae. Adupay, Mama. Adupay ti kinadtakas da. Agpuludan to, Ella. Palagagayam nga awan umasping iti kinadakas da. Bart, awan ka di pa tinakamagyo Aribelde. Awan pa, senyor. Iti ka dito nga da makita yung Aribelde. Kamaganyo dagos taparigater iti husto. Wan, senyor. Kat day jay nga ansong, ti ipang runayo. Wan, senyor. Amin dagiti aday ti listaan apatayan nyo. Masapol amatay da amin. Ipasigurado mi dayta, senyor. Sino tinakaamon iti dayta mga ansong? Iti may sa trabahador iti asyenda alban. Inrakad da kano ni Ami. Kalpasan na. Sinapsaplit da iti latigo. Niya. Ngumad da kano tinangispal kan kuana. Awan puot ni Ami. Edi inispal da. Kasta ka di. Sobra kano tinaramid da kan kuana, Lando. Orela kano dara-dara ni Ami. Dagiti awanan pain.
Balsak ita! Lando, Mapanak iti asin na. Kat agdamag at may papaniti na ita. Inak kasarita ni Mangigme. Kat masapul a balsak no asino man tinang parigat ka ni Ami. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.